Patala fatu mai le faleoloa Eveni i Samoa Nei. Le o man fai patau. Ya, ia patau so la ya o le faleoloa nei o Eveni mai le taulanga o pia. Tu na tuel tātou video ke leo le la e o li mtamatai to se vaenga ese ya te leo loa te le ia la e leo ma fai patau le malosi fo o amai oi ya pa tai fo de matango fi ola ai kong ka ko faleoloa nei Eveni ya sai foi sumai ya sai foi na sunga ia ai na oi ma paanga si ma tu kan kanini ni ya so ona le ia fa mandi tele le tu la sunga pa tai o le mo fai pa ka wala pa ngau mal mato ai ya mal fai au le fa tai mai o ale la wa pa tai fo pa mandi tele tua ya ale la pu la ta wa le fo i mo la to maka mai o o Samoa Entertainment TV mai to tono le faleoloa Eveni ya so la e Samoa Nei o io lo la e to ia le sunga ya lupe solo ai paka ya te leo la e matango VSS tono le faleoloa Pile tato la e Pile po science ese o li le pito le tong long wa yo o fu ia la wa ba ku ngai ia tato fa salong wa mai le Samoa Entertainment TV pa pe fo le sungai le el final wenga un pin pa kanga le pu ka ko wata o le o langu ese Lang wa po ile telo of Ele tatu lang ese que le po stans Oli tu antoan nei moli ya le ku lumala le ole faleoloa le ia Eveni ka ko fa solo ku le si va ngale tu tamata Kiri ka komitia te polo ia tato mamanu Samoa kiri ba ngol faleoloa le ia ole kula le len fa tau ia la e tamata ha ole tu la le tamata mo so la e kiri ka ko size wa size mo mai tato of tamata le fa ka we of 24 ya ole balu le luas man pa lo na winga kele ya ka ko to enga size le matango fia ya lai ya pa frai ulo moro ofu ave visit ko fela thank you ya ola e la yo tamata kele fo language es ya banga ese faleoloa Eveni manatu e batu ya ole tau ofu ia iai selauto sultala ya okay tatu fela kako fela stand